ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan berapa itu, Dik? 2 ditambah 2 1 2 3 4. Wih, dek Fitri maraga nona monro kuah monggaong kaki tumok pang asye asilaka tawe. Maraga dia nana de ropo nita. Lo ko mate mak nu, abela jodoh nu. Mak mu lo, sengstoni dia nak kami te mak nu, kasih lau. Ada jiba itu di dapur mamaku. Belajar ki bayi ini tentang beti, kenapa ki ganggu kak lagi? Inai nang ganggu Fitri, aguru mo hambe nak kutanau ji lo, kutanau ji yang mitom be nanak deh kong kadi huang dita tu dan munjen nama dita lo. Nole mo rabat lado deh matu anak ke deh. Kadi huang kita matoy tu delok ni Fitri, ngak ini deh. Pak gosip, kudung beli. Dia tuh deh. Nyaruk-nyaruk ka pada salihin. Hai, ya muat. Iko aja balik dek Betty. Wih, balik ke kanu neneng, tenas sapa be. Tenas tuan no. Atu ledak sapa ke bawah darat no nak pagata. Ay, nalalas itu modelnya model neneng. Main sama Poki, henwa mo silo. Yo he keruan cukru kok. Lahir di ko alam ke di berwak ke elo. Di cukru ki. Aga sen separang nak kare bagas sih. Muaga sih bayi Fitri salihan lo sama nang saya nama dengi si Fitri. Ya mitoro anak mau baru sama kami toitan kalau dipuangi lo. Tapi lo Fitri kong kalau dipuangi. Segi mereka kami minta pakro anak muro. Masih dulu penyanyah dulu he. Kare bahebo ki muaseng ini kare bahebo. Sang stone ada tulela sapa kok. Saya dinilino separi nak kamu mau kali kudai. Nalanya kita bola-bola mu diahan neng. Yo he. Lo memang nggak palete ki lo ni tarutu lo jadi disuruh palete ki lembar biasa tu mai shede. Purina galangi. Kare bahaga beti kare bahaga. Agak minum ada. Uang penasaran kok sedih. Penasaran kok pasti toh? Penasaran kok. Oh iya. Tapi aja dulu. Rawe apa kita lo neneng? Lagi mau taleno si saluramu kalau kira. Nah kayak itu handuk mo. Elok kabat belot tai nih. Lepas sih kalau patuai ki apiku apa lawa haya na atuo aja. Nak sih dia kujaji pak kasih kutu mem apa rumah mah jadi. Noleh lari taman sih di taiku deh si paiming. Karena pon apa? Ajak mau kadang nengon rok neneng ya anu. Saya dulu ke telepon. Mungkin di bawah Pak Nirek telepon agak memang sirkuai. Kada kajak mengganggu kalau kak berdiskusi nah. Kalau kamu syawara dulu lo saya telepon agak mirip kayak deh. Halo. Ada kami ko bapak noi. Kada kajak mengganggu kalau kak ceramah. Usuk sulekan ceritain nah mulo saya telepon agak memang agak. Nah perlu tusuk tundria den rohe. Saya ngesto dek kare baik deh mahari toye dek nang mengganggu nak kalau upang ini mau pas telepon. Agak memang doi ujo balik cadok balik cadok aku pangin neneng ko doi ujo balik yo nak jadi dolo neneng lo kak mulin dolo matu di kupako lo kada doi bapak neneng mulin dolo matu di kupako leh penasaran dolo ibet itu jadian riahe ya tuh ko doi diranteng di bapak neroyo gati jatuh lucu terham dulu cerita mulin ya waktu di Betty toje